Ali ibn Ebu Talib. Lipardosar Imam Ali, Hazreti Ali, bi andošao to berš prema hristijansko kalendari, ili bišu duj berš anglal i hijra e muslimanengiri tari Meka ki Medina. Leskoro teni prvo puti pipingja i phu Andre mashkaral i Kaaba, akava desingjape keda leskoro dat o Ebu Talib, hem leskere praleskoro čavo Muhammed sallallahu alaihi wa ali, sine avrial tari Meka. Leskiri daj Fatima binti Esed, dengjaleske anav Esed hem Hajdar, a leskoro dat keda iranela pe kidis delale anav Zeid. Muhammed alaihi selam keda iranela pe kimeka lela ole, pakyarela le kokolin hem andingjale Allaheskere anavea Ali. O tati petaro okolin hem i objava e pejgambereskiri alaihi selam. Etikne čaveske kovol bešika sokakuninelle kavazdelle, ko predanost, ko hako, ko adaleti, hem i sloboda. Te ovol mukaeti leske lelale u Muhammed alaihi selam, a kaleske o Imam Ali kavakerel. Keda sium sine tikno lelaman ki angali. Tabiati sinele te pakyarılman ko okolin leskoro. Hem te çivilman ki leskiri postela. Paşa kerılaman sine paşe. Te şay mirişinava o miski leskoro. Nijek puti na arakla hovajbe kimande. Nijek slabost na arakla kimande. A mesle dinavale sine sari tikni deva. Palotragia taridaj leskiri. Svako diveka si kavlmange išareti alestar. Hem naredingja mange te sledinavlen. Svako berška džal si neki peči na hira. Ko te some dikhavale, a nije kaverta romanuša na diklaole. Diklum onuri tari objava, ajetija, hem dišinava sine miskitaro leskoro pegamberluko. Sallallahu aleyhi ve ali. İmam Ali aleyhisselam vakirla tarubari pe e Allaheskoro azze ve celle. Te ovel hamdi e Allaheske kova sojek uslov tano angluno uslov. A jahare da ov šaj ovela angluno angleder saso sine paluno. Hem diklo angleder te ovel garavdo. Saso označinala pe kijek, sem lestar bi penjardojtano. Svako ugledno sem lestar tano čorolo, svako zoralo sem lestar slabotano, svako gospodari sem lestar robotano, svako džando sem lestar tano okova sorodela, svako sposobno sem lestar nesposobno itano, svako so šunela sem lestar kašukotano, ko glasotari tišina ozoralo glaso kašuko kerala, a o glaso sojo dur našavelale, svako koj dikela sem lestar korolotano, baši oboje garavde hem osjaj lengoro. Saso dikea sem lestar garavdotano, a sasoj garavdo sem lestar našti ovala diklo. Ovna stvoringja o stvorinje te zorav kerel o vlast leskoro. Ov stvoringja sa o stvorinje hem olatane robija leske. Hamdi e Allaheske kova džanola sasoj garavdo. Ov sodela išareti akileste o garavdo. Ov na nediklo karši okova so dikela. A i jak so na dikela lena štite odbinele. Hem i godiso do gažinala leskoro oja teresel. Do kopašipe odobor paše so našti ništo lestar popašete ovel. Obari pe leskoro naturiarela nijek stvorenje lestar. Hem opaši pe leskoro na ulavela nijek stvorenje lestar. Ov kogogja na pučargja ogarajbe taro leskere sifatija. Ama na činagja obitno resibe čandi pe džileste. Adaleske ovtano agjahar, sosa o išaretija svedočine na le.
Hem i godie okolengeri sona prifatinena svedočinena ole. O Allah tano uzvišimo okolendar so ole sporedinena bilo soja. Hem okola so odbinenale.